So ka 2014 ke ne ka tshwara ka cancer molomo wa popelo. Me ke ne ka itemogela ke le malapeng hela ke itemogela ke bona ke bleeder mo no go sa stop. So be ke tsama ke ya go spatela ke tsena ba nthaba re ke go clinic ya Bontle clinic e ba ntsa ba nkisa ko Marina ba eta ba ntsa namanyana ba go lebu ba go checka ba eta ba re ke na le cancer mo go stage 3B ya cervical. Ha ke tla nna le kankere ke ne ka itemogela dionyana mo mmeleng wa me o itse re ke sa itlhaloganya ka motho tshwantse re a ikise ha le nteng gore ga o itse go ga ke a change the time out do tsa teng ga go change ke na ka nna le metsinyana a tswang ka ha bosading a ke sa tlhaloganye metsi a nna a tswang kgate ke re nya me go tla siama ga ba ga reng kgatele yanong ke ne ke tsenye mesamonyana ga ke ga toileteng itse re tle simola ke tsogo ke le worried ga ke ga toileteng ke worried metsinyana na le brownish hela ya ha re mizia a brown ya tota e ka swele ibile phakelo ngwe be ke a spatela te ke a go DRM Mamoremi o lwetse ke na le ene o simologetse ke na le ene mao kwa ntseng a bua gore ne nna le ene ne ntse re makala gore go iragalang ke eng go a reng o na indekudisa mme le nna ke makala gore goreng a tlelwa ke seemo se se ntseng yang kana re batho mme ga re le batho ga monna le mosadi ke ba le kae ga go ka nna le khona kante pelaelo e bua nna bolwetse ya no ga ke ka tlelwa ke bolwetse nna ba gore o ka tswa gona le sengwe se se tswang go ke bela itseela gore o a lwa be ke morake re a ikopanya le ba bongaka ka gore o nna le bona a tlhale kganyete a re wa potella gore wa ema ka seme bana le bone ha ba tlhobaela. Kankere ya molomo wa popelo ke nngwe ya dikankere tse di tsweletseng ka go ama matshelo a bomme lefatshe ka bophara. Lefatshe la rona la Botswana ke lengwe la mafatshe a bomme ba emilweng ke bolwetse jo ka dipalo. Mo thulaganya tsa botsogo gompieno re arogana le setšhaba mantswe a tsholofetso go tswa mo go ba bakileng ba amiwa ke bolwetse jo le gore ba kgonne jang go bofenya. Maikaelelo ke go kgothatsa setšhaba go itlhatlhoba le go ba rurufaletsa gore kankere ya molomo wa popelo fa e tshwere nako e le teng e ka fola mme motho a tshela botshelo jaaka pele. Tla re utlwe gore seemo sa bolwetse jo se eme jang mo lefatsheng la rona. Seemo sa kankere ya molomo wa popelo mo Botswana tota ke seemo se e leng gore sa tshwenya kana seemo gantsi re se lebeletse dipalo gore dipalo di ha kae o ithele gore gona ra ka ngwaga re kgona go na le dikankere tsa molomo wa popelo re ka nna gongwe batho ba le bo 350 so ke dipalo tse di go godimo re lebeletse gore tota mme kana selo se se beilweng sa re tshwanetse re ne dikankere tse di bone 4 go a kwa tlase out of 100,000 people mo ngwageng mme re santse re bua bo 300 and something so ke dipalo tse di go dumela thata mme hela ya mabothe ba 20 and above mme be re itela gore mo lehatsheng la rona ka bophara hela kgaolo ya e tshwana ya boteti ke yone re itela e kete e di goga go pele ka dipalo tsa dikankere tsa molomo wa popelo. Kankere ya molomo wa popelo ke nngwe ya dikankere tse di gogang ko pele mo dikankereng tse di tlhaselang bomme. Bomme ba dingwaga tse di magareng ga 14 le 44 ba amiwa ke bolwetse jo ka dipalo. Tla re ithute ka dikai tse motho a ka lemogang ka tsone gore o mo diphatseng tsa bolwetse jo. Gore hela ha o itse gore ntse o tlhakanna dikobo le ngwaga tse 25 ya go godimo ebile ha gongwe o hapantse ba ka pelo ba le bantsinya go dira gore o mo diphatseng tsa gore o ka tswana le mogarone o e be go tshwanwa ke gore re go tlhatlhoba o tle ko kelong re go tlhatlhoba gore
a mogare o ha ile gore o kile wa go tsena mme ke mogare o common o montsi thata tota mo Thakannodikobong bontsi ba batho ga bange ba o halola mme ba halola ka gore masole a mmele a ba le strong ha kere a o lwantsha mo mmeleng o bo tsamaya mme go na le mogare o leng gore re o bitsa re ke mogare wa sennela ruri ka masole a mmele a ko tlase o bo sa tswe mo bathong ko no re ithelang o nna ka ko molomong wa popelo o bo ba ka tsone diphetogo ya no ga ona le diphetogo kana ona le pre-cancer a gona dikai go re o tshenenegela ka mme mongwe le mongwe ke sone se o bona re ka gore ga re itse gore ke ho na le diphetogo tseo ke sone se o bona re mme mongwe le mongwe o 25 years wa go godimo a teko ke leng re tere checke gore a gana diphetogo so diphetogo tse ha re sa di lwantshe kana ra di alaga ke tsone tse anong re yang go dikaing tse leng gore ke tsone re tebeng re belela gore mme o ka tswana le kankere e be le gore ga ke re go belela go tshwantse gore go tlhomamisiwe thata ka batho ba ba berekang ko lebung ga ke re ka go ngathanamanyana hela selekanyo sa tlhogonyana ya matches e be re isa ko lebung gore be go tlhatlhoba gore a ke nnete ke yone kankere yaanong dikai tsone tsa kankere ke yone e leng gore ha e le gore ke motho wa mme o setseng a dule mo setswalong kana a feditse the sexual and reproductive age ya gagwe a sa tlhola ka tshola e be setswalo se tsamaya ba bo a se bona e be go sa re gore mme o boetse bonaneng e be le dikai tsone tsa dikankere and then sekai se sengwe ke sone se gore motho ta ba upiwa ke letheka a complaina ka waist ache a ba complaina ka maoto a ubang painful feet ha kere le monko a discharge re bitsang le busa le tshwanetse gore be le nna la akanyetsa gore go ha e ka tswa go na le kankere ka gore o tlhelele gore ha gongwe ha motho a sa itse sepe ka kankere o kgona gore a ya ba hetala helwa go ke malwetse a Thakannodikobo ka nte le kankere e setse e gorogile go na le kgonagalo ya gore yo mo diphatseng tsa bolwetse jwa kankere ya molomo wa popelo a se ka itshupa ka dikai dipe se supa botlhokwa jwa go itlhatlhobela bolwetse jo go tlhola bolwetse nako e le teng go bothibela mme gone kankere ya molomo wa popelo e bakwa keng go na le ha ke itse gore ke ka reng ka Setswana dilo tse e leng gore di ka go baya mo diphatseng tsa gore o ka tsaya one mogareo ke tse di tshwanang hela le tsone tse e leng gore di ka go baya mo diphatseng tsa gore o tseye malwetse a mangwe a dikobo a Thakannodikobo a kere ya ka bo HIV bo thosola bo rasiphiphi yana ke itse gore ga ona le masiphiphi one malwetse one ao kana ke one boitsholo bo e leng gore wena go ra gore to botlha ka nna dikobo le bakapelo ba bantsi le re sa dirise sekausu gone mo ka go gone go ba mo diphatseng tsa gore o ka tsaya mogare ka gore mogare o ne o bakang bolwetse ba kankere ya molomo wa popelo e mentsi e mmalwa thata go na le bo 35 bo 45 bo 18 wa bona bo 16 so ke mogare o no leng gore o borai thata ka sekgwa re o bitsa re oncogenic o ra gore o na le chance yone ya gore o ka baka kankere ha o go tsene yaanong kana ga o itshireletsa o toboro o nna le bone ba le bantsinyana gore ba go thuse botshelo kana jang e le ka behavior ya gago mme kana o detlhelele gore ba na le megare yone e harologaneng yaanong imagine ya go kopana mo go wena ke yone mo go irang gore go be mo diphatseng thata tsa gore yaanong o bo o iphitlhela ona le one mogareo ka gore ka kgona gore wa lahiwe pre-cancer e boa e boela gape ha wa go tsaya mogare o gape e boa gape pre-cancer ile e boela mo go wena le yone kankere o ka ya lahiwa gongwe le bongwaga tse bo 45 bo 35 e be re o sena go ya lahiwa bo boa o boela ko mekgweng e leng gore ka go ira gore o tse one megare yone ile ya bo HPV bone bao ba bakang kankere be boa go tsana gape pele fa thulaganyo ya go ikhutsa re ne ra ithuta ka gore kankere ya molomo wa popelo e bakwa keng re utlwile mo ditlhalosong tsa moitseanape gore bontsi jwa bomme ba ba tlhakanelang dikobo ba ka amiwa ke bolwetse jo mo tsamayong ya botshelo jwa bone mme ha gongwe go sena dikai tse di itshupang tsa bolwetse jo
tla re tswelele le puisanyo ya rona le ba ba fentseng bolwetse jo gore ba tsweletse ka go itlhokomela jang. kelelo ya me ke yone na mpolela gore itlhokomele tswala o itlhokomele o gate go gatang teng ka re ke ne ke itse gore mo botshelong ke one fela ha ke no ntlhokomelang ke na le ngwana so modimo bo thusa wa mpha lesedi ka le ka focus mo bolwetseng ba me le kone ke bereka teng ba ka ikopa gore go botoka ke kgone go ema 24 hours sa ke kgone ebe ke nna ha tseso ke ikoka ke dirang ke kwa le ke ditsala di mpha support le di neighbora ba mpha support o itlheleng le gone mo semong se ke leng mo go sona no le nna be ke ipona gore okay fine go ha ke dule maoto ne ke sa tsamaela ntlha ke ne ke tsamaya ka wheelchair ke dirisa di scratches le but today to gane ke ntse ke dirisa di scratches but mme ka matla modimo ke ne ka ra modimo ka re matla ga go a magolo mo botshelong jang dirisaletso ga di tla mmatsene ke le mo stage sa boraro sa cancer ile cancer ke ne ka tshoga mone ka tshoga ka gore mme nna lwala bolwetse ba cancer mme bile o ne a tlhokagala ka ba re le nna go re ke a tsamaya ke latela mme ke ne ka re wa go marina pampa marutlo gore wa mo marina o simolola tsa treatment ya chemotherapy radiation break do tse ne hitse ba bua ka ge efte ke roba tswa ke tletse bo mme ba le barataro mo ding ne ke le mo go yone ka ba di time ha go tike a marina ke a GPH ke a chemo ke go potsa morui wa motlo o tsamaya ke morui wa motlo o tsamaya ko kgwa ko ra ke ja sipe ebe batho ne ke ja sengwe le sengwe ke ja sengwe ke ja le morui wa me go ise o kumugi ka nna ka tsenela chemo le ka e fetsa for 6 weeks go GPH ha ke se ke ne le bothata bope until ke be ke bona gore di phate tse nentse ke direketse tsele ha tle ke di tsenya ka le bogathata ka re me GPH in nthusitse kana bolwetse o ba ga itso ga motho a bua ka mmele wa gagwe o ikategileng o masisi ga itse gore a ka bua yang le manga morare ga go motlhofu nene o na leka ke ga kologela ngwana o mongwe wa go a mmotsa gore a no mmantse o didimaletseng o ntse ya kana no ra ipotsa gore bolwetse bo bone bo tswa ka bo bontseng ya gape motho ga a tswa madi ba ga itso o ipotsa gore a fela ka mme ba ga itso mamoremi o na itshokela bongaka a bo tsamaya ka dikhona tsotlhe tse di tlhokala ke na le borre le ba lelapa ba rotloediwa go tshegetsa ba ba amilweng ke bolwetse mo loetong la bone la go fitlhelela pholo se thusa go fa bomme maatla le tsholofelo ya phenyo ke dife tse re ka di dirang go thibela kankere ya molomo wa popelo abstinence hela bogologolo ile ABC and go lebagana le mokapelo a le 1 le gone go dirisa condom ka re bua ka yone kganya gore mogaro o common kana o montsi thata mo tlhakanno dikobo so re rotloetsa gone gape gore batho ba senana banna ba tlhakanna dikobo ka boa ba tlhapa diata ke re go nna le yone kamano go a tshwarano ga teng gona go tshwara ka diata la bohelo o isa le go ganong o isa le gone ka kwa so a re rotloetsa thata gore go ka tlhapiwa ha ke re o montsi thata gape o tsena ka yone contact ya skin to skin e be re rotloetsa gape gore go jewe dijo hela tse di go le tlhahula gompeko batho ba ka ja bo mmidi dijo tse di tswang go tshimong ba hokotsa dijo tse di mahura le gone go itshidila mmele e be re nna le yone kganya gore ba ka thibela ka gone gore ngwaga tse pedi ba ye gone go tlhatlhoba go ruta setšhaba ka kankere ya molomo wa popelo ke konokono fa re bua ka thibelo ya bolwetse jo gore setšhaba se tlhaloganye gore kankere e ke eng e bakwa keng le gore go ka dirwa jang fa motho a amegile tla re tswelele ka metlhale e mengwe ya go thibela bolwetse jo e be re thibela ko baneng ba basanyana le yone go rotloetsa kganya gore tota ba sampe ba le banana ga o sampe o le monnye
ga wa tshwanela go tlhakanna dikobo ka gore wa go tsaya mogare o le teng ya gago yone ka ko molomong wa popelo ise e gole mo dithelele gore re tseela gore e be godile o tsamaya mo ngwageng tse bo 19 20 yana ga o simolola tlhakanno dikobo o sampo o le mo seemong se se ko tlase gore a gone gore ga ona masole kana ga ona lone boleng ba gore o ka fighta yone infection kana le gone hela boikarabelo mental wise gore you are not ga o mo seemong sa gore ka tsaya ditshwetso tsa gore nnyaa ga nka ka tlhakanna dikobo ke sa itshireletsa kana jang so re ha bana bone bao mokento wa HPV mo standard 5 6 and 7 re ithutile mo go tseneletseng ka fa re ka dirang ka teng go thibela kankere ya molomo wa popelo a re gakologeleng gore thibelo e botlhokwa go feta kalafi mme gone a kankere ya molomo wa popelo e ka alafiwa ya fola ke bolwetse jo bo ka alafiwa motho ga gola ke a itse gore gantsi batho ba na le gore ga go to tshwere ka kankere e pehela motho a akanya gore ke kete yanong ke ka tholelo loso nya mme ga go a nna jalo re na le batho ba bantsi ba e leng gore ba ne ba tshwarwa ka kankere ya alahiwa ba hola ba tshela le gompieno mo e leng gore ba teng re ka ba supa ke dipalola tse dintsi tota nna ke eletsa thata gore ke rotloetse batswana gore kankere ya molomo wa popelo ke kankere e le gore ya thibelwa pele hela prevention so gantsi re ithibela la ntlha ka mokento re o neelang bana ba ba setsana ko dikolong ba dingwaga tse di bohera bong 9 to 13 ke yone thibelo ya ntlha thibelo ya bobedi ke ka ga re tshelang ka teng re emise motsoko re emise go nna le bakapelo ba le bantsi go tlhakanna dikobo ka tsela re sa sireletsa so and then thibelo e nngwe gape ke gone ya gore motho hela yo e leng gore o dingwaga tse di 25 go ya go godimo o ka go ithatobela ko tleliniking a dira mo re go bitsang re ke pap smear a dira mo re go bitsang re ke vinegar test kana a dira mo go tweng ke HPV test so mehuta yotlhe e ke e buileng ke e dirisiwang gore e thibela kankere ya molomo wa popelo so ka nako eo motho wa mme ga ana dikai ga gona sepe se se botlhoko ga gona discharge epe ga gona sepe se se babang wa ba siame hela ke yone nako tshwanetse gore a tsamaya go ithathobela ka gore ke yone hela tsela ya ka itseng gore a gona le diphetogo gantsi fa re akanya bolwetse jwa kankere re tlala ke boitlhobogo mme jaaka re ntse re ithuta mo baitseanapeng ba botsogo ka go farologana kankere e kgona go thibela mme fa e tshwere nako e le teng e kgona go alafesega motho a fole ba ba fetileng ka seemo se ba ka paka ke rotletsa bomme thata gore re tsame re o itlhatlhobela molomo ga teng kankere ya molomo wa popelo especially le banana ha ba le bannye ba tlhokomelwe thata ba ba setsana ba tlhokomelwe ga ba tsena mo malatsing a bone bomme re leke go checka bana ba rona sentle gore mme ngwana ke o nna sentle ka re kgona go ngwana nna mo malatsing lebaka le letele o sa ipotse gore ngwana go diragalang kana wena motsadi o nna mo malatsing lebaka le letele o sa ipotse gore go diragala o sa bone ba bongaka gore ba go thuse o kgona gore ba ile gore go na le dio dingwe tse di ka tswang dikhositse gone mo ba kgona gore ba ireng ba bankanya nako e sentsene e le teng go iso go hitele ko pele cancer ya me ka nna le one ha bangwe ba nthare he le go na le lebotolo ke la rekisiwa le ke la cancer re ho ke mise ba bongata ga ba re molomo teng until after 6 months bo 5 years ke ntse ke tsama check up 5 years ke ntse ke tsama check up tsi until mma ke fetse ga ke feditse wa nthare mma kana o feditse ya no mma re go bolela gore mma cancer ya go e siame o boetse mme la ka re go ntse o na le rre wa go wa utlwa ke teng ka re o sikinya sengwa o boele go kwano ka ntire ha o ntse o utlwa ke te o tswa madinyana o boele kwano so ne ke re ke ba rutletse gore bomme ke re bomme tsamelang go bongakeng
le fete le bue le ba bongaka gore le utlwelega ya mo mmeleng wa lona le go ja le je dijo tse e leng gore di a le nonotsha gompieko nka le bara gore gompieko bone ga se gore ke ja nama thata ke ja nama ke etela ke ja bo morogo ke ja di-fruits yaka le bona mo lapeng la ke go na le maungo yanang ke monno wa me mmopo ga ke tlhoke sepe kwaka le molo go a ke kgone go onwa ga ke ntse ke a onwa ga ke na bothata ka ha nna mmamoremi a le ka teng a nne ke le moshanyana a ka ke mo tlogetse a kere ditshoko ya apa rai monyana o tshwentse a bang jabeditse wa ka ke o batla o sa nnanya mme a go a ntlela ne ke tsaela gore wa lwala bolwetse bo ke ba rona ba gaetso bo teng mo go rona a o ka tswa tatampa ya la o tshwana le moremi yanang bone ga bo le mo go wena bo mo go wena mme ebile ga bo bonolo ba re o bo kopantshe bo tlhoga bo ketle bo kgona go lwantshiwa kana ga bo gaketse le ona molemo a se tlho o dumela e tlo nne e kete o filwe poison e se gore o jile poison kgang ke gore bo gaketse ga bo batle sepe ke bona bo rena kalafi ya dikankere e teng fa e lemogile nako e le teng kankere e kgona go alafiwa e felele e nyeletse tla re utlwe gore lephata la botsogo le na le mananeo afe a go lwantsha seemo sa kanamo ya bolwetse jwa kankere ya molomo wa popelo mo lefatsheng la rona re le ka mananeo a mmalwa re na le gore re itsise setšhaba gore re ba neele kitso ya gore ya ka re bua ka thibelo yana le gore le dikalafi di teng mo dikokelanong tsa rona ya tsotlhe re na le mananeo a re lekang gore re tseye ditlamelo re di ise ko bathong ka gore gantsi ga re ntse hela mo sepatela ra ba re emetse bao ba ba tatang mme re na le mananeo gore tsa ditlamelo re di isa ko bathong mo re go bitsa re di-campaign re tsena mo metseng re tsamaya ka ditleliniki tsa rona tse di mobile tsa dikoloi re leka gore re ise ditlamelo re o bona balwetse koo re na le mananeo a gore ra ya le ko dikgoteng a re bone nako a gona le dikgota re neele batswana kitso gore le bone kana ba na le seabe mo botsogong jwa bone ba tseye kgato ba ikatumetse re na le mananeo a gore gape re dirisanya le maphata a mangwe a seng a ga goromente a re a bitsa re non-governmental organizations ba e le gore re thusanya le bone gape gore re ise ditamelo ko bathong le kitso ko bathong gore uptake nne botoka mo gongwe gape ke gore ya ka kgwedi yone ya January ke kgwedi e leng gore ra e dirisa e le segopotso sa kankere wa molomo wa popelo so re leka gore re neele batho information ya gore tota ya ka re bua gore information ya gore kankere wa molomo wa popelo e thibelwa jang e thatubelwa jang e alahiwa ko kae so mme gona na ka ke bua le wena re na le mo re go bitsa re campaign mo re isang ditamelo ko bathong ko kgaolong ya Tsabong kgwedi e re decidile gore re ko Tsabong so it's ongoing ko Tsabong o ka tsena hela mo tleliniking engwe ya gautshwane wa utlwa gore ba taleng ko motseng wa lona kana o ka bona thuso kae